Rahnwet na Pohnpei. 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 Rahnwet Iyan kasaleye rakacho korospacho nan program en Rahnwet nan Pohnpei program en kabese rakap o irakasampalakan me wiyawi taban wiyawan wain Pohnpei area mona chan pachoya nan program en kabese nan suksej Ekonem hen walian kichti o chiang ke uya chinga sagaratan ke paniyo wow ton molen wow raksokan Pohnpei yu chingal sagaran wow laban kukuran sanan kan ko wow ni kasabal man dekan nana daknan kanye ko chingal wow choro ran piltoke sabal man labalapkan koras nan belian chia momotso government All the children want to sabon march on way yung stuff. Rahnwet way sabon man kian so mabok siya ng kachin kasamo. Waliyaben Office Custom and Tax Administration o ang suksej ban kachuan duke. Puyin kasampal watch hong nan program and kabese ng suksej. Puran ka kasaleta ira kasampal me rabacho kanan men kay ran suksej. Amai chingal insta. Kalangan program director. Seban patriote sakaratan wow betina mot kuiki ansu. Oiga maruan tola kapese railkan bayang patriote station with Rahnwet. Eugene Lonen o ya taxpayer service manager in Nevesum. Kan kabar Nevesum. Order Carl, no OIC, the officer in charge of Pohnpei Field Office. Shed David, no taxpayer service on Pohnpei Field Office. For me, was the job. We are taxpayer specialist in Nevesum. He keeps kan patronage station, but in Kapese, Irakan the ban. Kananan ko mo Mr. Jawad, karya kong tula cho kabese ni aralat irakasampan magmay tacho kunan men kay Rahnwet. Kalangan program director. Sa patronan station Rahnwet, pasinkat en kapese irake me Office of Customs and Tax Administration pepem me wepapon anane wewe the money me Office patron apapaliki we taiwan na nefesent me Pohnpei yang patay irake me semen tulen ganso ma wasan kapese ye import tax dapat import tax Import tax, yay someone tax you, making recruitasan, your copacan, making order lomoto, that the lomoto non state Taiwan and FSM. Dapat import tax o is the bank pine import tax. Pasadang the bank kayun sensan the nangy ye trail thrown away. O business community kan makin order untuk kebanyakan yang angka sama container ada sang maslikin efisien kolom untuk lel Pohnpei di efisien karena sama business laut kan yang angka sama Ace Hardware, Raindoors, Blacksan obil kisin business tiket game mie arai cuma import license O ketrai Rahnwet pa Pohnpei unset. Ketrai paniang pain tax wet na sabal matrai te atrai tungal kapuakan. Makin order namato. Tabilkin pakatar namato sang maslikin ebesem. Mapuinen kapuakat mimi kewenangan telah riopki ni CIF value.
Takut CIF value. When kawewe CIF value, and kakin sense way CIF value will the cost, insurance or freight, and when and kawe makin order no to ni akin dead would be. Imen miata karasaras riau when kakin sense way, matuete pinge yotel mo to TVU. Me mime ni CIF value trala riokil meisek. TV wat iban point weki CIF value TV e mime ponang trala riok. Ama TV wat iotel mo to CIF value o mime ni trala rioki o panangi ay sa 1 point tax. Kailangan Kailangan ko mo Mr. Card. Hola ko Leo. Esan may complaint chocho metoko tatokan CTA. Te uyaben tatokan CTA nan post office. May kailangan o katese kus momon tatok te uyaben tatokan CTA nan post office. Como Mr. Card. Kailangan ko may program director when tolat when ka sensal mau me Mia complaint kay makin toke tatongkan ma customs and tax administration kinababalinan sa Pohnpei post office in Pohnpei. Metan kayun sensan mau complaint bukat ye ma mia and customs or tax administration right. Pungan right kin katingata te open ta kokonkan. The ISIS kan the mail kan lukan patrol moto the pitano moto nan sa Pohnpei post office in Pohnpei. When ka kan sapang iran kalalabak mo way pa kon kan sapang manki answer what A nan sapang Pohnpei Cosenatin Everson Code Title 54 the Custom Act kawata office what kiyang office what manaman o may unsek office what and kinkak open the katingata kakongan wasen kinkak te specifically the inspect out of pen kakongan makin bitter motor right. When kaken oralapi o KPC we have been to talk in mail we have been to talk in mail kan ekin denoto nan post office ay bitungan kan so mo se when kak pilagis kawewe to want to talk what we are on post office. Niyansung mail kan kin pay don't pay nan taketek. Paleria on an airport the bill was on pay so. Mail bukat kin alanti o pay type to len nan sa Pohnpei post office in Pohnpei. O niyansung kin len to post office office with customs and tax administration kin we have to talk you a second quarter percent mail pukat ni paleria when kapan sensa way. Kayun quarter percent makin we second quarter percent mail kan ban banken fine tax mesiaya value maybe the donamen tralarek. Customs officers kan banken patrolman kasi lugo kis the card kis when kinumia men pakai riu oken kodian nan sabun mamay box number. Pakai watan kin kak sensa dem way nan mia kakoniyo mimir o ban poi nan custom section nan post office. Irakariyaw mail kan making sorte tan tax me wewe ki CIF value tikitiksan ni tralariyap ki. Opposite Customs and Tax Administration can patrona tron the dog in post office kan the postal clearance kan mail pukat. When he answer karwala Royal Building ka patrona ta pakai on nang sindiko the card kan opil pulkiti ang nang sabi mo mga box kan. When pakai mo rin kin ka lelawan so telebilabil tronway and kin ka para to claim mail pukat. And since Rahnwet office with customs and tax ken utang katingata o benta mail kan when ka kan sensa lang way bakon ko petrek pisetokin tupso bukas and kin ka kuyawi
En bilkaken sensa den way rawat ekis kasam bal poeki mi anso me ekay business kan rapankin declare me electronic items kay minan kokon bukat niya so sa bankan open ta kokon bukat auto kan kokon bukat pilken worksang tamara kan declare karta obiswat utana nane presentin ka open ta anso paros o track sapani ma mail tama mimi declaration me mimi nan invoice me pilken mimi ne kelen kokon kan para ke auto kan tama minan ai kar ko wat ni orala me obiswat kan duye da ta ko kalangan program ta Kailangan ko mo Mr. Card puyo kay kawawan o san salamaw me lagan apali kapunatukan and Sean way ko ng Pohnpei me betatay ran ako mga chen kas kasalesa iran kalalabak kasilo kumay ka kan kabese kay ko po tetupsto me soche moy and pagkataralong to na moy Pohnpei te kasan ko moy Miss David Kailangan program director, pansansala mo soche mo aramas, taman the business ayo and kilometer kasik, lech o unisuwache gan me rasam crystal me, cocaine o someone unisuwache ka. Kailangan ko mo Miss David wala ko oliyo kumay ka puro yung kabese tama nga yarmas men anane muya may manya muya business chabiata a business nan wain Pohnpei diabesan ko mo Mr. Loney Kailangan ko yung program director. Pues sensa mo to way ini sa mga pero create for the custom syntax at the plugin to Pohnpei sang ng para nagiro. Pildere to biro sa kanil kapabesi ang with Pohnpei na utana ko na ng yung process ko. Pero kayo mo nung para beta ang tumal business kung utana na para to custom syntax administration kung yung register ang business non-option custom syntax. Kung kailangan na nag-get business IT sang social security o kung sensa long term way Rahnwet business total is order aray chunga business IT. O settlement pagpagita ran business ko na sura aray chunga IT pun parwarta custom syntax running se no ku yo alay business IT sang social security o atong ni adoption custom syntax ng kolonia. When to later kompilanan report ko yung business pagpayo ng paro. Pero report ko ka kan gawin pagpayo first quarter, second quarter, third quarter o fourth quarter. First quarter kan gawin report first quarter kan sa nan January February yung March o kan gawin ng April. Second quarter kan gawin ng April, May, June. The business in April, May, June kan report ng July. Third quarter July, August, September kan report ng October. O fourth quarter October, November, December kan report ng January. Complete kina armasmen megan business yung na report ki net ne way run nan ang business kan. Po again din kan so yung night auditor kan randomly program pokata so joint business will correspond ka trade ma pungkan rasyan tamar report ko to ne atona. O kung sabina niyang pan close it sa mga business o the business yung inaban sila uya sabis kung pinanana utan para to report ko may business ko close down de sila pan uya sabis in business nan kailangan ko kaya po pang kailangan ko mo Mr. Loney wala ko oliyo miya program ka megan kachoda ng sampungkan me uiganan Pohnpei ananen wangi me fit tatagan custom and tax administration como Mr. Chua Kailangan program director. Buwan sensa nan sumpawat yung sumpong report in tax o biswat pagpagi business kan chorus and
patrol akatla ni option customs and tax we are reporting on a business. Se vil pagbagar in railgan shortran patrol akatla file as you mau converted patrol akatla ngin. Files the report is on a business. When we send a new website form gan kakalal di sangye ye tofa@gov.fm. Kom gak download die sang ni website web form gan kom we pali zo reports. Koreaner kon zijn ze we na som bouwt op is wat patrollen die school gan. Ze gaan terpta on public school gan. O kim segala ni private school gan. O is wat we ja kasbool in tax. Some elementary 6, 7, 8 grade. Ze gaan terpta aan public school. O mornasio ze gaan pokata high school. Ze kamelele pulubulgan yara van trinkita o git kasem balban tax aban mawon no wewo euran po yara iput trikitarle o gi kasem balban tax wan essential way mo kasem balban tax ay way kirta kan mo i relation US New Zealand Australia as on the way mo so kasem balban tax ay way mo kamaramas corruption laws. Rime seven Tripitan elementary school, Kota high school, but some of the Regan, young, red together as a boy tax. Kalangan ko mo Mr. Chawab, Dorian mo na chayban kairiti program na success. Miya may coach mo kanya ngayon sa long chong way kalalabang dance children amay chmalan so. Kalangan program director, imen patron, pasakan kan Peter ng bisiluo tuksyon ba patrol mo to misyo moy. Kung patron mo, iban kita example o mapit unisuit on nan sa matay kanta ko roads. Fiji ansyo giset ran ko problem in trucks that met raining Rabi kabel ko mera shotro the rate on the floor kota to keep the tongue met rime leta at the top nan posto ga posto sa container gan segna nan truck ma bui truck shitri to shoga no holmot on me bit when shoot on der trokashik ma Aramasmen the business you men kilometer to show what Rabana patrola near Taido Vision National Police. We was a woman Gaxi was a trail. We have been kilometer ledge the Kashik Nanavation. Kalangan niya chiban takachabash pirachoro. Kalangan no lokali yo kalangan ko por karos sa image makayang sa kalar som na chay program in kabese Rahnwet nan Pohnpei program in kabese way rakap way rakasampalakan me wiyawi taban wiyaw nan wen Pohnpei asabacho wen dubluga cha kumurakan nan kachin sa pali radio V6AH hong nan program in kabese na sampal chikan me ban kan kaw na katamor kalangan no kasileliye